Encourage ya police shift on foot and mouth disease yanjurirwa bebembezi abaza district abashaho b'amatungo mu district za Ankori 10 izoba ryanyuma abaziyo Harek View Hotel mu Rurembo Mbarara ukutanaho n'enkore birero aho government yabinehereza bariso mu bazigwa busha omunkora ensieje manyone nka police shift on foot and mouth disease government neija kuba neguro mubazi eshashura abashaho b'amatungo kujema niko muri isa eguriro mubazi government ineza kushusura aba veterinary abakujema neshashura isente zo kutambuza umubazi neshashura isente za cold chain umuisha we nagura vaccine terukurenga doribi Ramira maji zirengo kujemente nibija kubana bachikore mironde 2 mu mwaka ente tuza kuzwana tujema emirundi 2 mu mwaka iki nikimanyisa Uganda tarabaho quarantine abo katarabaho hojo hataroho quarantine hataroho tarugo murisa taruguza amati kandi tukujema emirundi 2 ejo twaheza kujema emyaka 3 ejo neza kubetarya ngabo ikintu twangejwa ejwa miyere meise obutari bwito niyo bwisize amategeko tugakuza heru umundura Kenya niba negabinga tibyakiza inyama yicu tikigenda abo kubandi bashanga mu mbazi amatete gakugenda abo kubandi bashanga mu mbazi Minister abwira abo bona barikwenda kuremesa encourage nguni bija kwatwa kunga hari abantu abo kwenda kugiremesa wano baburebe buze bana babuza aho kabone benda kuguma mu kavu yako mbweneje kugira byamu tuza kuhindura reberagiro aho kiri kwitenyesa barikwenda kugira imisantu yo kwakwata Dr. Andra Kashaba principal veterinary officer wa district ya Mbarara agizirengu encourage neija kwangusiye mirimo yabo umurisa naza kubana ashashura akushashura sumuye sente zikuzo mu government rero nyo yanyuro ko bahame ngo ashashwire nshabo mbazugwe kubwo mu kitongore cyo byo burisa nije mujemere icya kabiri nikimanyisa ngo hati itonko mu rugwitu ogwa enforcement ringa shugo kwatsa amateka gwaza koroba encorensi yegineja kubanera gira buri murisa kushashora shinjika shanju na rushanza dozi yo mubazi emirundi 2 mu mwaka kibabase kumaraho endwara yejo mu ihanga Adolf Aireka TVS